Blauez mat tout a donnemat ba Poulaouen. E ya achu bremañ gant Logmaria Berrien rak penou braz an diogumun ne choajet nem vodan vel ma vein broudet mur-mui gant stad. Jonget ta, di ba oe daouvil pemzek, so ganet te rumun a tregont vese, a oe de blav o krouet pemzek newe e roas. Bet peta zo koz, vid kompren antre o gwellor, meus em gav bremañ gant Didier Goubil, mer ar gumun neve, dom de vel en andustu bantiker. Ja, Made jo, ja, mon avan, ah oui. de al vone made? Ja, bon. Kem, ja, kasman o blaso, mer lo mari, na goulz ganem, ma oa kap de jigourne war boen an dour. Tout a kanalizazin, an ein lak boe kasman perzek blaso, oa oain kevad, quoi. C'est nebedev zo ar l'air, na gwell sous-préfet de Castelline ou à Lomari, sous-préfet Castelline, a l'air dans bambette, peus goul dour de Spoulon, peus keme goul ga Poulon, dehors au Bars Neves, quoi. C'est la guise, mais ma l'air, ma méjonge, ma traîne, oa qui da or à sortrout, pas de trimis, bah commençant ma bla, hein, même nom gwell ga me, un adjoint, a même causé de ce pet ou à intéresse d'or, quoi. A même change ben fin, a gawake un dra fall, via vro, quoi. Peugure Poulons au bars bin, hein, neki dans bin mur 1000 dut, 200 dut ba Lomari, dras au do bars bin, quoi. C'est la guise même change lac tout une trau soms, lac un dut à la bourde ba bars. Tout à mécanique, à tout à monde, somme sams, c'est la guise, même change, bit solde, quoi. C'est-à-dire modèle austère de ben de blavé, genre via bars vin. Ispen 1000 adut a oa o chom amant e Logmaria Berrien e kreiz an nantek vet kanvet, met aboan daour an antorkan a choma hiwande. Peussomo derel ar barous an izan han. A emañ dal c'hout an toula kumio bin a gav gwellor nem vodan gant amezien brasor. Ou da feze ne kedez mont divar vel rakandu da choma stag de zo varous a de zo idanteles amant ba Logmaria Berrien on ba menez a re kichen Poulaouen a zo stag zar poer. Un istor dibar zo da Logmaria Berrien gant a mengleuioù plomb hag a ran an eus roet labour da gantadou a dut pa blavejou a blaouejou. Dans Gerbras, a zo pegur dija, mondare communauté a zo gomuniez commune vi en awalar, quoi. Mais de pezo a zo an dachen zo led en awalar, quoi. C'est tu perag e bet a santet neus ket keitse, hein, triboaso, be a santet kroui mondare communauté, pegur a rog dija e oa diou gomuniez bian ur c'hoaz, yunelez l'er ma oan me bar bouneur, a mondare. An zo glaket assemblée, c'est d'ober mondare communauté, eiz mil adu do choume bars, ma me var un dachen bras, quoi, c'est tu. A gaon on eus vraiment hein. Ma zachekui déjà Logmaria. Uelgoat a zo just e kichen, ba uelgoat e zo lo deus an du ba uelgoat o deus soignier mont gant ar poer, quoi, ba peus soin, c'est tu. Ma nem gav trogisse, danger bras a vo, ne viche ken deus mondare communauté. A gandrai ni viche nerel gant andrae, pegur mondare communauté a zo un doare vez meret un doare spécial tre, pegur neus ket ar ger vraz e bars. C'est tout dans du da labor assemblés et ze un doare ingaldet etre ar remunio que pez on eus aon a viche ket ken, ma va se regret de mont gant ar poer gant karez, que an an deus e viche mni lonket gant karez. Amant ba Logmaria ne ket kontant tout d'un dut gant ar raktres kumun nevese, hag bean trouz o begwet gant tu de vro, Ouit mon aene par actrice. Suzon praz o koz just a war nor ket laouen gant ar actrice.
Benafin, ar pezo, ne kebe goulenet e ali digon poblans Lok Maria. Lare de bedom emiz Gwen Golo, a hepen da miz Gwen Golo, eve fait deus urgumun braz an vet poulaouen a setu tout. Ur votadeg ve fait bet dija andra genta da d'ober, goulen digon ar boblans petra oa o zonj. Tud Lok Maria n'inket a dud da ve a teuzet mosse ep kaout an distera displegaden, setu neke normal en ur bed en ur vro demot kratel benafin. Teui petamant beui, aemant dalruit un toulat kumnioù bin hiwande. Nem strolan, a halbean nidevad na han, with zevel e gein. Met da feuze, fotak e dijonjal man klan nemo kratel ezi. Ganze, ne ke gwal vur, tremen e pali un dut.